te whatalo whātu, sa moa na tu pele le nei tu a fiafi, bi ia le tua e lau whafonga. A mai ia, malau si sila fo i mai moa mai le fiafi. Bi airu leo whatau waa whe masui o CKA minsi au kili nei. Ia, ma sufo i sunga i whawhengainga mo la tu whatua, le ngata fo i leo a mo la tu whatua. Ia, ma paanga lava o le tatou ministry nei au kilani, o te whaatalo whatu ai, ia, ma ofo o lo whatu. Suafa manu malo Yesu Keriso, ma malu, o sa moa e pele o mātou loto, e le ngata fo i lea, ia lau whenga luenga to tofi e lea tua. Le ngata fo i lea, yo e ka le sia ese un whai o maua le tātou whaasana launga, ia po le tātou TV fo i po le tātou whaamalosi le fiafi, mātou te whaatalo whaatu, wai stai fo i sumai fo i, ia stai fo i o sui o le tātou CKA, ma futa atu, ia vea ia lo leo fai masui o le tātou ofisa nei ia po le tātou malo le tātou sike e minsi o te whapea tuai ia so i fōmanuia le nei fiafi ana le se noa lava le tua o le tātou walii tātou whaola Iesu ia o le whaione tu taita ina lo tō sui fua ia mau fo iso mātou wola ia so wola vai vai tātou te whiloa ia i lungo pia o le ea le nei fiafi mātou te whatalo whātou ia fo ia ua tātou ia i whai unga fo i o ngaruenga le foi weekend ia ma ro lava le au nei le tua ma ro foi le nga patia i tiuti ma faiva ia le vi inga le ma o va venga ia le tua le ma fai le tato fa talaina na le tato fa pe tu lava fa tai le tua ana le se no ia ia tato ti le to e mo le ia ma no le lei ma le ta ia no foi fa pe nei o ava no ai se a o le mo ai a tato mo tātou te whawhitai ama awe le vi inga ma le whawhitai le tu. Ona o lana tau singa ia te tātou ilo tu soi fua, ia ma le ona fōi o le tātou si ke e minsu le fiafi. Ia taimile nei, ia la tātou atu le tue, lupa le te talo. Ia la tātou wharongo no fuera, ia ma tātou wa aisi share mai le upua le tua mo tātou le nei fiafi. E tomu tau ina ai lo tātou langa au auna o tātou a pasal malo le tua. Ro tātou sauni pia ma tātou ngalu e pia. Awale manu malo ino wa nganga le tu olo le loa ia olo fa pena o na fia fa fonga ma fia va vai ia malato fia lo fo i le lofa mal mala malama ia male olo le tua fo ina mai le rangi ni nei ta to talo ai yo na nganga e fa pena te ta ina ta to le fiafi ma to tama langi fa te tele lava o ba to e bawa le nei va no le lei ta ua mai ate oi mai la fi va yaso mātou whaafitai lava o au nanga le tua i lunga le ea. E ui ai no mātou manatu nisi taimi pi whawhaingo fie. Ai au noa lava malou mafuta, malou fisosoani, malou whaavanoa ina le tua o venga i lunga le ea. Ia le whauna iai le fiafi. Mātou whaafitai tele tama, awai le oso mātou loto. Aulo fina ngalo lava ina ia whaatau no ina. Mātou te talo ai, mātou share le fiafi la upu. Ia, whalongolongo i fwoi mātou, ma ave ai no mātou langona, ta tai ei mātou. Ona i mātou a whaingaruenga whatasima o e Keriso. E suere te leo to iai le neifunga ele a roua nganga pa ia wai, au ina mai mo i mātou. Ina ia mātou langona, a o mai roua nganga, i mea umalava na e whataita ia ma e whaia i lungo neifunga ele. Ina ia mātou murumurita i aita ma. Whaftai tele la upu ro ola, ola e o mai lava le so e o ai whaavavau whaftai tele ni au nanga le tua global Kingdom TV mo whai e o na luatu i so se i tu e fia le lorangi le nei lava whaasana launa whaamanuia lo watunu u sa moe pele o mātou loto o wofo i mapaanga lo whapena o na mafuta mai pea o au auna mo nātou whaletua o au mo nātou whaletua e ka le CFI o ai lau mātou wa inga le ani e Bato tu ina atu i ate o ele lipo kalame ina ia se ai le atua o oe e ou le malo o le ala fo i leo le fe au le lipo Bato talo lea tambai anga le lifo i la o no le lungo le ala Teita ina mai se taimi bato te mafuta tu ina atu ai le vi inga ma le wha nu i ate oe Wha manuia mai le atua le mato au nangana a me whainga luenga le le fiafi e fo i lava le vi inga i ate oe Yesu Amen Amen Thank you, Holy Spirit. Ia, te whatalo whatu, a whai ua lava toa e
to ai fale mo ta foi ia po nga foi fo a ku ka lo sa ia fai le o le fai unga le weekend ia e kele i me le tu puai ia ko fu i fu inga i me kau me le o le house fa ia fu ka ko ai o anga le pe le tu si ta lo le vai aso le o le tua ma le fai lo mai le tua tu si ma le ko le Matamua wina fo i le vai aso e fai lo mai le alanga le tupu va venga i o langa o tangata ma tupu va venga i mea tatou te iai ma tupu va venga i kalesia ma tupu va venga i ma lo matunu ono le tatou le tritonu ma tatou le whaataitai mea na whaia ma whaasino mai o le tatou ma tai sili o le langu po ia leo le tatou au o sili o ia le sa fio mai po whailo mai me fo ila le fiafi sa moa ia na o le toi whamanatu o le tatou pukalama ona lava ia le toi tau whailo ua se fia e lo tatu tunu Samoa ia le upo le tua so se mea lava tafa o le leila lo rangi ia ua malama lava ma malama foi fina ngalo le tua i loto maanganga ia ai o le tatou lava po kalame le nei fiafi o le toi lalanga pea ma toi whamanatu pea ma toi tata longo pea ma se whau ina ia avea lava i ta ua ma fonga o le tua i so se mea tātou te iai ina ia veita ua ma paso le mano o le tua bia o la iai fo i le au whaalinga fo i le tātou missiona nei ia tau a o le tātou bia o la iai a Yesu o ia lava lea o lea o ia lava lea o lea lofa wa lo na lofa lava lea na wila mai ai Yesu Keriso ke le tama o ia o na alo ina ia le whano se tasi whatotua ia te ia ia maua uma tangata le ola e whaava ti o me foi le whaftai ai i le tua wao ta iala lava ma maia ta ina i tātou i o lo whapena ala awina mai pēr e lo tātou ta iala sili o Yesu Keriso le tupu o le mano tau o le tātou loa ia e avei tātou ma malama lama ia se whaasulu pēr le malama lama o Yesu i lo soifua au auna mo lo tātou wola au auna i le atua so se mea tātou te iai ia ma le mea muli o le visiona foi o le tātou CKA ia tātou nau ne ia ola se anana o le mea le na fio mai Yesu va mai ana le ia sau awana i whano ia ola se tangata e whatua tu atu ia te ia ina ia maua le ola e whaavavau o le toi tātā longo ala le kako pukalami ia stofi mas whareile le ngati foi o sai ma isi a tātou ministry o lo ia Wellington ma Melbourne ma Sydney Australia ina ia vea i tātou ma tangata o pasa le malo le atua aua e ke ngofai aua e ke musu ngofie aua e ke au ngata ngofie o mgei vai kaimi u kako wola o le vai kaimi a ua ngofie o se e ka i kako ma kako le koi fia ngā lulua i ngi upu ma kala ina se tala le leo le malo aisea ia wala foi le ka falo ngo boy lo magara wa sa bola tulu pele le fiafi e se la le lo le ka ke e so songi kwai le ka to sike e ministry le ai ole ko e fa mana tu pea ma fa mana tu pea ma fa mana pea le nga o e te mi fio mai Yesu ia ona toi mo ma wale ora na upu me uma tatu te faia ile le foi la fiafi ia oro ia se ta upu fi ta noina foi mai fa pero fa tuina o le Great Commission ia po te folanga ta ua tele ale tua oni folanga e sili atu ona taua ina ia ta tau na fa taua ina le tangata soifua po le tangata wa vea o ia o la paso al malo le tua pe lava ona tātou loa mo mai tusia maleko tau pe sulu ono o fai poe e se fulu ma le fa ma se fulu ma le lima su ma le ono ma su ma le fitu o ingalo o mau ai tātou tu fai tau le nefia ma o te lo fo isa mo wa basifia ma o basia fo i lau sila ma lau su e ma lau fai tau e to fia le tātou ministry fo i e koe a mai le leia fiafi na ia tātou tilo ma tātou loa
e le I mawai lava le atua marona fai vavenga. Ai ai fo I le mea ro fina ngalo le atua, ina ia tātou whaia. E uia ina lua afe tau sanga taluai o na tūsia nei e fionga le atua. E au au na le atua pe tūsia fo I maleko po, Ioane maleko fo. Ai fo ringa mai euro o whaawa uina pea e o mai o tātou vai ngā taimi. E hei nisi tu singa pea no whaiatu. E hei nisi au tu stala ma nisi fo I tu stala poto ua muamuatu ia tātou. Ia, ka ke levi siningia pe ka ko ki whama singoa. E tau wane sa moa lea tunu pele, pele o mātou loto. Lea e mo I ala fionga pa I ale atua. O a nisi kusi koe kusi muli ma ia whaftai le atua. Ia I la tonu tu stala. Ai ole upule ale atua. Tātou loa mao ina tātou ele sui o le, I sua le sui o ana nafi o le so e o le whaavau. Mea foi le tātou au ina le tusi lea ma leko. Ia, e lua ma le whakausanga o ina Iesu rona au so. Whaia Iesu wa venga ma whapula I mata rona au so. Ina ia vena to mani an pasa e whapena o na tulai mai I se taimi taua veina ngalu nga pe ale ai ia le taite sili o Iesu. Ia le ala o tātou iai fo I o tātou o pai ngā taimi. Ia ole commission lava lea lea na uina mai e lea tua. Ina ia tātou whataunu ina le misiona lea. Ia tātou tāra ina pea, ma tātou tāra ina pea le tupu, ma lona ma lo I taimi manawa. Leo maura tu se feitau tātou sifuru honor ma le kolon tau, sifuru ma le wha. Ia alo fai upuna e se furu wha, suri ma suru honor feitau wha pea. Muli ane ua whaani mai o ia I lau tō tingo furu ma le tō tasi. O tā oto I la tau e ai. O nā o ai atu lea o ia I ate I la tau. Ina ua lea tari tonu I la tau. Ma ua loto ma a. A waha ua la tau lea tari tonu. Ia I la tau o e na I loa o ia ina ua toi tu mai. Whetala atu fo o ia I ate I la tau. O atu ia o tau le larolangi uma. Ina tala ia tuai le tala le lei tangata umalawa. O le fatua tua ma papate soina. Whaora ina ia. A o le fatua tua. E whaasala ina ia. E muli atu fo inei whailonga I e fatua tua. E turi I la tau te moni I loo ingoa. E tau tala I la tau inga ngana fou. E wheta ngofi I la tau I ngata. A vai fo I la tau te inu I se mea e oti ai. La tau te lea whaina I lama. Whae atu fo I o la tau lima I lunga o e mamai. Ma wha maa lolo ina I la tau. Sa mo o le whitalainga lea Iesu. Po le avea I lea Iesu. Po ana saunoanga muli ia. E winga ni misiona o la atu ina nei whaangai ma le au apostolo ia po ampasa o le maa lo le atu. Le whilawa hei tā ua le fiafi. E ao no tātou toi tilo ma tātou wawa ai. O tātou whātaunu wina ea nei whetalainga Iesu. E penga no whai atu Samoa. E le koe tau whailo wa sira fia tangata uma. Ia le upu po le Great Commission lea whapea na whaia le tua whaalia Iesu le fiafi mo tātou. Ai ore la ngona na atoe au mai mananga. Leanga e lua sifuru. E lua tau sanga ma le awha o whewa Iesu mo nau so. Ina ua toia soi fua mai o ia pe ua toi tū mai o ia. Sa longo atu li tala e to se furu ma le tasi lea. Ai rei ma se singa karikongu. Si o le ata o le toi tū o Iesu Keriso o le toi le manu maa ro lea o le tangata soi fua. Manu maa ro mai le oti. Ka wakula ia I la wali ia I na sia le tunga maa. E le ai ma se si o la wali ia ka li kongi ai. A kongi fo le kasi fo I le la ngona isi kei mia ka kongi am pasa al maro. Le lua sara lua hafe ka usanga mo kupu kalu nga ma vai le meni. A le a pe I whaka ka e lunga lo ka kou pe whako kua e a pe le ai. O le tala mongi ia Samoa le atunu pele. A ka kou le whaka ka ia mea ia ma whaia Iesu. A o Iesu ia tātou ka kou ke whaia. Ka kou ke
e ngofo yana ka ko le onga nga ka vai kaimi nga ora apostolo ma kaimi Yesu mo la apostolo well Samoa pe ngofo ya ka kele fa le anga nisi kuskala ai a faila o sa onga le o la ko kuskusinga o le ala le winga nga awina mai ai le nga pa ia o Yesu lungo ni funga ele o ia le na fa mai Yesu dan fitalai lo na so ai aku kele mua yo aku la faia nga luenga le o uma nga vatu ya yuto fa tali se ia mau le me na fola ina ia fa malo sia ma ia fa populaina pa ia fa penga ina o to ma ia mau o to le mana pe a fio mai le nga pa ia le tua o te le ma po te fefi foi ka ki ngwa ku ni fia fisa mo la tu pele ele ma vai fai va venga o Yesu kai mi ora apostolo e o vai kai mi nge pa o le me wa ka ku le faia wa ka ku le fai ka ia wa ka ku le ko vai fu ia ai e te tilo na sa mo la tu pele i e ka le sia ma au na le tu oro ia me alo fa ngi o le fai o me ya so ngi yo nga ye no se fisi di fa pena so fai mai fo ia ri wa uma va venga le sa mo le uma la nga uma waka ko le fatu tu waka ko le triton ale a fio ma Yesu ka wa ko va nga le ko ku ma Yesu ale ka kom pe o le Yesu to tu le ale ko fai Yesu fa mo moli mai ina o to so fu mai o ia o ka ko manu ma lo le me uma la le la nga fio ma Yesu fa mai o ma kware se fia lo fina wa fe tau nei e ma ye le mai ma le ko tu singa ma le fo ye le ke le spikonka e le a fe ia fo i pe mi fa wa ka la amare ne ko mo ku sa o mai ya fo le ko le va lingo ya ko ri ka o mai ri lo ko ku ri a ko ke le mi so ko ka ko ai ono ole tua ono Yesu o ia lava fe mai na tato te le filia o ia na filia i tato le ai ma na o ai Yesu e o alva nga le fata o mission Jesus want to use them because they choose them Jesus chose them for the work of God le ala o manga ai Yesu e a wina alva nga le na ia filia mai to fi le foi le o oe maka ua uma o la filia le tua o le ala ka ke yai lungo le pero fiorni o le tau ave ino le tala le o le maro le tua e ke fiu ma ika mai ke ofa mai le saoanga a faila o le saonga le o nga kai wai kai minenga ia ka ilo samo o kako le fa le au nga inga le tua le tama malona halo ma le nga pai kuso le la o fai ero kako wa ma lo si o se iloa kako wa o nga ma kako me i fai kako lo ai uma ane yo so mai la o ile ka fia ngi le la o ngi pa uma la o Yesu ngale ki mu mai Yesu ya bu ma fa ki lo le fina nga e se ke mu ka ko ba ku pa u mai fiku mai la se o mang feta lai o yo nga va venga o la nga up e foi lá tu singa ba ngai fu ya ai fa sa mo e ke di fa le ana ba le tu singa fa ka ye ya ngai me ba ngai ya o ina wa le me mo ia a ka ko le tali tonu la ile upu le la fa me Yesu la le ka sila nga o ki o me ali ngale ku va venga la ngai ye ka va venga yo su va venga pe e o ko ngai si o na le tu e le o fio sa o o fia malo ayo ko o le mo ya e kele malo lo la ngai le angal me ngai ki faia mo tika ngaka e manga se va vega o nga e yai le mafkia ko se mai po se ala e ka kau nga halu mo le fa tua nga fio bai le tua ma fa nga yoi le va venga ya e fa nga ina e tanga to le tu me vola le o le kasile me ale ka como foi ka ko le upu ya e nga kayala e nga ya ka ko sa wala na isi va henga i me ya nga ka va venga le kai mi ale upu le tu fa mai o ola. It's a living word. It's a sword. It's living. Fa me o ola pe ma ai pe o pelu fa tau ma ai o le tu. No minga. E o mai ai le tu la ngi ma le aso ngi. O lo o faiva venga pe le tu.
pe o kaku o inga fo itu se maneko e ala o nga le kupu ni va venga i kaku o langa ma le kupu ni va venga i me kaku ke yai le kupu ni va venga i kongo e kalesia malau mo ma waku de lo langi lai fia va ai onga o kaku wa o kaku le fa ka ia ma kaku le ka ko ale ve ma yesu leva mo ya ke o ko le me so ko ka ko ai fa tai e lo fina nga le manga o a yesu fa o nga oe ma u am paso le maro le tu fa o nga ia fa o nga mo le tala ino le tala le leo le maro le tu e lo skala le ka u skala le vo ska ko ka le sia po se le o le kala le yesu it's a good news, the gospel of the good news, the kingdom of God. Well, kaku malam le ya le belenga linga tofi le kama e kale sia yesu le ko suma le inga ya ya la tu tau ave ina fe au le tana le leo le tupu molona mano me foi lá le kaku kilo a o inga lulu inga e maro le tua me uma e ke ko le ai ya se si ngofo e o ai vai ngi fa nga le tua me ka nga tu lo le langi ngi e fa ani ma ya ilo le fina ngalo le skai mi au kanga ko ipa fe la e fa lo ka ma refuse to accept the kingdom of God and the king ke vai la e au inga oso mai ka mai me nga ia ka ko vai le e o isi ke ia ka oh Lord God ya e le lo le tua le lo Yesu o mo i e ko fa ko sa mo e le i umma le fai va venga o la ko sa le tua ma le finga lo Yesu o mo le nga ai ko su le su tasile i va venga na fai Yesu o me na fai Yesu o langa feta lainga o a lava ina ia na to ku ma se kai mi a ve ila ko man pasal malo le tu e fele nga o ka ko ke fiu o fi ve o sia ve ko le mai o langa ia ma ko fa o le o le tatalo o le fa le uina le o le mana onga a o le mana o le fa malo longa o lo i a ao o le mana fa malo lo le tua lo la nga pai vele ka ki kilo ka ko lo ni vai kai mi ele ai awangi ka a lo ai se yo o lo i ai o lo mana le tua mo na va venga o me aso e ki foi au ia tu foi tolo na isi ka le sia tu pu na isi mafutanga o isi mafutanga ko kupui public i ele nga ka ngia ko o isi tunu o ka ko lo le ele ai la ele fa ma o ia le kala nga ka vai kai mi o la apostolo mo le kai mi Yesu ia kupui va venga a se ma va venga o le kupui o na le tua ai o le ka ko le ali le kupui si va venga o le ka ko la ya le ka ko le upo le tua le ka ko le nga pa ia si o ka ko tamam le tua le ano le tua le nga pa ia cha wa fo o la to o le ai nga tua le e ma fai ona ngai o la to le taimi tasi ina ia fai o mai le mano le sisi ese o le to le tu fai va le ana o fetra ia tu Yesu ia una so va so si ka nga kai fa to tua ma ka komu mai e ke tangata au ro ka ngoa la ma Yesu ile fa to ina ia maleatina ina o le langa fa ampasa po le langa fa apostolo po le langa fa taita inga i ton war kasi ngai me e le fa pe nga ni kofi ni title apostle prophet or deacon or pastor or teacher or whatever deacon e le nga ni title o me lofa mamana le tua e fa o pega ina i tangata le atua o foi lo e sila men ka ko uma ma ia tina ina i nga luenga le martino ke viso ina ia tato nga lu e aku i fafu le menga le nga le na o Yesu lo na o la apostolo ne ave ma pasa ina ia la toa ina ia la toa fai momoni ba e mo ila le nga ku pu kai mi i o Israelu makako kilo mo fai tau i kilo ngai i le tusi nga luenga sa mo ngala le fa mau ni ai le mene tatu talo le fiafi i le temi fo le fa ta peino le kalesia sa nga lu ai le mano le tu o kasi de mele ka lo mai mo le kaiminga sa ia le mana onga sa ku kupu i va venga ngai even now
the whole world God needs. O lo iai le mga onga le laurangi le kaimingi. Olea, le la ko ke misia le atua Yesu malona malo. Me vana le mga obia, ya vea ka ua, vea i ka ua ma mpasa ya. Ka ko ke akinga inga pea ma whalau terina pea le tala le leio le malo, e ala i loso i fua au auna, o tato o lau. O va venga nei, kaya tu Samoa, e lei uma. E ala nga le tutupu i o tato o langa, ma loso i fua au auna i le atua i launga lue. O ngai pe fōringa mai e wha le o, fo ile le pinga ma wha o ngā inga i a kako, ve kako ki siano. Ai le kako ke le wha o ngā inga o kako am pasol mano le atua. Ua a mai e Yesu ia te tato, le mana po o le authority po le pule lea mana ia te tau lea, ua a mai e Yesu ia te tato, ina ia tato marue ina ai, ma tato tala ina ai tala lei o le malo le atua. Si, o me whala lei i kako loa, ia mua o kako whatua tua le upu, ai ngai ka ngaka i e tusi lea mana ko, na lato whaalongo le upu, ngā lai o na maroro, ngā lato o mai o na le upu, ngā lai o na o mai ma maroro. O ko i ngā mai, e le ai ia ma se whaitaunga ia e Yesu ma. Leanga fui o ia e pule, ma o ia o ia le mana. Me foi la le ka te whai ako ia, whaasiri siri le tupu, o malona maroro i mea uma. O kako kilo le, o le atua le aina, i se anga le upu le whamai ngaka wa venga o le atua. Awa o le mea mo ia Samoa, o le mea leo kau sau o le mea lea, langa o kako i o fo iai, o kako karia inga, se o ngā tangata sa whai, lea la o kako karia inga ama mo peia i alea, sa o anga ngaka, Samoa ele i uma wa whai wa venga o le atua, ai o ai le so, ma le taimini e o kau kala kwa i Samoa, o lo o ngā lue pea le mana wha malo lo le atua. O lo whakuku pēa e le atua oki, i le kaimiringi, o lo whakuku fo i ma whaasama vali e le atua pe pili le kaimiringi. Ma whakupula i e tau waso. Ma wale mea o le whakukua, a le whakukua ka kamai, e le o whakukua ka ngaka siba. O keisi e le kau kilo e ie kio kaku whapea sole. E le haira sa o a le inga lue mai le hai. Kaku kilo mga kaku waipo ai le. Kaku au ngofi e e pio kala siko ingo yona. Ole yonga. Ole me o e kilo me le o e kauma sa ole le ia yonga. Lo le yonga lo na tua, ole atua alofa, ole atua fai vave. Ba war kala yonga. Wa ole ku pu me le ko ngi la. Ko ngi lo ila. E na nga me aka ko lo ka ko le ku pu vave. Ka ko sa bu. La nga le alu ka ma lo le ila lo il manava ia ele non sa la mu ele fa mai ko mai se vamo so ko alu e o e kala itala le ni ia wala ni ka ku va war kasinga me sa ni mo manga ko yona e ele fa sawina ma o le tua lofa o le tua e fai va venga manga o ne fa ola inga mu ni se va nga ka fg fa tai foi la ila na ona wanga ia la vona salamo ile ia se fike ngai po le ia wa pe musu ai lo ayonga o au fai mal decision se ko komia ula lo e se ko ya o mai o ele tu o me foi la le wa ka singa me sa molo fa sa e se kala vele ko fa fe ka ko kala me pe pi na se ko kala me nga ia ka i lunch pe not like ala ko fa ya e ala ngale ku pu va o kawa a voi langa le wo fia o ma voi nga ka me kamia ia foi langa ka kamia ko se vale o nye ko se vale le sabo va vai le e ve ka singa ma venga le ku pu le kerelo o ka ko vol vale le la ku ni si le sabo o ai le ke vinga al vale le e voi go fai parla o le tu le pui le vale le ni o le o ko mo ka le fa o la inga ala e pui ele tu ai sa fe gungor sam no o galwe no o le ko fa sa mo la tu pele ia o ngi ia ke ka ko mo ngaku ne
oi se o mea ngā o uma ia sola liki oa la kalo whai a tātou whai mai sikasi au e le i kai no uma whai wāwenga e o mai le asoli ni are ka mai Yesu e o kou kala inga fwoi le tala le ale tala le o malo le tupu whai wāwenga malona malo e tumu i wāwenga tumu i mea le lei tumu i le paia tumu i mamanu le tua e vai la e maka ngō fieke o lea la o sa ungi i ka ua makapenga ka ua me ma pasol malu le tua ia ka koe kili fua e o vekia ka koe kili fua e mele wale kupu i wāwenga roka i kola o lea e leo ka koe fia whai wāwenga ai o ka koe whai aku i le tua whao ngā ina i tātou e a vea ma ipu ma lima ma vai o lana ngā luenga e ngai vai la ia sa wale tua whao ngā o le alo ni no se mea po le alo vai sa wale tua i whao ngā oi le foi la ka ko foi kau ye le manga i mai o tō tala i atu le tala le leita ngata umalava the good news to everyone o le whatua tua ma papati soina e whao la ina ia o le whatua tua e wha sala ina ia se mai e ti inga menga maleko e le kele i se piko kala maleko tusi le maleko fitala inga Yesu mai laro i se ku unga wha po ka la i tala lei o le whatua tua e whao la ina o le whatua tua e wha sala ina o ngani liu vole o le si lalo whamai e muli atu fo i le ala kala ngoa mai loma Yesu i le au whainga luenga o wha au penga ina o wha mana ina le nganga pa ia leo lawa mai Yesu e muli atu fo i nei wha i longa ia te oto o ala nei wha i longa whamai i e whatua tua e tuli a te ila tau te moni i loo ingoa se vai lai Samoa wa e halu se kuni ngā ke mongi i se au auna o e ngā lua ai mako woa e hala ngā wawe e ke i sila e ngā wawe e mo ila ngā ora kaimi o ia o yu petelu ma kaimi a lau so o ngā kupoi le ke vai e kukuli ama o fafo ke mo na le ala si whai longa whamai muri tangata e whatua tua mai tuli e te moni lo ingoa i le suafo Yesu ma tau tala la tu inga ngana fau lala ngana fau lenga ngana le atu le ngana isi fau whaalongo kasi ngā mea langa i kaimi e kaukala ia kako ngana tuai manao i kako ne tatu toki tali tala i lenga ngana le atua lenga ngana ngā o le atua e maa malama ai ma oi ma ka ua i le ngana fau si ai fai tau le tusi ngā luenga leo mo kufai akua ia ngai mau mai i ngā luenga lua i aturu ke mongi ngā luenga lua ma ngā luenga lufu valu le tusi atua le tala le apostolo tusi ngā luenga o lo o whape ngā o ngā tutupu ai wavenga i au apostolo ko ingo Filipo mai a kule malo ke mongi fa malo loi mai ye pili fa malo loia e plato o le me foi la le ka kilo ai o so se kangaka e fia o una fa pasol malo le tu ye lo le ka ngato fa tu wa i lo ya ke oele le authority le tu ina ia e te kinga ai na wenga le tu i lalo le taita inga pa ia le nganga Yesu whamana hina i tāu. Sa mua e lego e kau whaino, pēa ang whai aku. He ese le kā ua o melingi, e leanga o kā kō leo o ngā mua e o manakai miringi. E leanga la kau kō ino o le loko. Awa i a fo ia, la fo ke awa i le loko. Ai a oro i ngā au aunga fo i lea e kau ke o aku e tāla i atu tāla le. Ia, e le ngaka loko, au whafo aku. O ina le whamere o kako kia whatu tua e muli atu nei whai longa i ati atu. Me whare o ke le i o ai ma e le kei ai ma se ka langa o loo loto ma loo ngaku ma ulangona i kala leo me ngaka ale whai wawenga o Yesu ma le atu e kaimi o apostol. Wow. O le happen vai kaimi ngi au nga le atu o laku ki kuria ke mongi le mana o le ngaka pa ia. La ku fa malo ro pili
na ko fa pula inga ka waso si o mai ki nga ai o le wingo la kala le ko fa kula makanga e ala nga le kupu yu ka ko kai la nga le ko ka ko wa o ka kolosia va pe that's it, it's over e ai mai le ya e le ikai nga uma fa va venga le tua o lo nga lue ai o me e fa ba yesu lo ka so o le ke nga lue ala nga lue lo kama e nga lue fo yesu o ka ko o 7 km ai me sia la 7 km la lo o e pe ala o mo me o le si me ai le ai o lo nga lue le tua lo nga le fe ka ke nga lue ele va pe o ka ko e fa no rangi al nga lue fa yesu o lo ka ma lo nga lue i o le fo nga lue le ile tala ino le tala le the good news, the gospel, the kingdom of God. O le foi la le i ka ko kilo. E ka ko visili ka ko ya ka ko kele visili le tua. O ka ko visili nia le tua. Visili ka ko. O le me ari. What happened to me? What's happened to us? O le ele ko. Ya o ka le vai so foi as ma ko foi kalesia. E nga le o mai a come to Sunday school. Au kau langa ko e fala i to fa kau langa serap ka la so pa wanga wala ni ma venga oja wala fi fa venga nga fi kupe hal bea ka ko ke o mai e fa la ka laka ko ile tua inga ia o inga ka ko inga ia fa nga lu inga ma train ka ko na ia ka ko au ko pele e o fa sa mo o kupe o anga na fo kupe ia la fianga ko ila le ren me pidi fa sa ma vai ma pao ia ma ia o ka le tua le ia lu la ka lu e o ngi ka ko pe la tikaya e va fa me le lo ku le seki mo me yo ngi ia fa lo ku si ka ko le tikaya ave ka ko di poki o ia yesu fa le seki ka ko le si me ki va ka ka le sia fa ka pisinisi vai maka ka ko ofu fo ie ofu mai ka ko ma ka ofu ai ke rola e va ko li po ke vela ku sia vai e fa la ku si li yesu yogi ko va ku si vai ko va be opposite me opposite me ya so o ale ka le sia fi vai la no fo ale li ele himsi ku ro wa me le na va so ale va ko le sia le fa la ku si le ya yesu o le maka kale si yon maka wa ofu wai maka kauki fale angan le fale ele o fa fi le mu ka ko ai ka ko lo ana nga vea ka o ma ofenga le tu fa an passo ma le tu se la ngai lo le tu ke ma fai ai o yo ka ko fa lo ki nga au fa pe ku ka eu fa ko ka ko so ku pe ka ke aro mal manos o le ar ko nga ska mai malo singa ko e kia o le malo le tua fa no vela fa tala inga yesu fa mai se fa ma lo ono o le tala le yesu me sa tu la la me lo ka kolo o le o ma ko e nga fa mo yele tu o ma ka penga le tua le o la fa si vai fa le o e se ma ka mo fi o ka ko nga luego o vele yo ka ko ngi se lo nga fa se nga luego nga fa ka mai lo pe the all I found about, it's already done by Jesus. I remember issue. Who is that? What woman is it? Familiar issue. I all I can go on with. It ain't like all it can we for in a lungi. How will win? They find. Yeah, all I found about woman is so. Say my name. A cow get all Belga fell. You can't go over you can't go for it. Oh, I don't know what only we got up color. Yeah, Peter Menga. 7 km, 7 km kalesi. Ia le kupulo mo yo ave nga ngale. Nga fa fifia nga me le fa. Elle foi elle va fifia o que lo ver ko ele. Le ava ia la la. O pelo el fan racing lo ku o le pe se lo ku. Ka ia tala le. Mano le tu, mano le fina nga. O fa mo nga yo o ka ko fo ni o pasal mano le tu. O fer be nga ve o ma passaporto. Kare si olo e nga due ia veo e ma pasa e ke matala ke kaula bua tala ina le malo le tu ia
fai o ye nga luenga ia kuma kila lava o la pasal malo nga luenga lo e ai eu ia onga le lo fa ko le la fenga luenga pa kala inga la fenga luenga sa o pule kurio e fa ke vile la o ka break ia oso inga be o malo le tu io con o onga e fa pena ta ingol kala le malo o po fe la va ka ki ia not only just in the church, but wherever we are. Ma ia ka ko pese voi Sunday school. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wherever I go, I'm gonna let it shine. Over the mountain, here and everywhere. If I benga, or kaku kala ingala tala lior malo. Ya kaku kala i tupu malona malo. Le ngol mele le manga mi e o foi la langi ni ka ko ya si si manga ni ka ko ya sa mo manga o mi e ka maka le tua Yesu mama eu fai na malo manga mi la ko o ka ai lo ye ke lo me o ye o ka fa ifo uma me ia la ngol fiong pa ia le tua lo ka tu mo tila le malo le tua le o ka ko kilo a fa me ya e tau tala i la tau nga la fou fe ta ngofi i la tau ingata a fai fo i la tau te hinu i se mea iti ai la tau te lea fa ina i la vai fa e atu fo i o la tau lima i lunga o ema mai ma fa maa lo ina i la tau si o e vai sa moana li me le ko fai koe le kupu pa vengo le tua i o mai le asori e a lea la kau ki kilo te ia me lo Yesu i o ko waku matala i atu tala o le manifestation ngala le o le tala le o le malo le tu po le le o le tala le nga fio mai o Yesu o le tala le moni le nga fio mai ia kofo ia i kangaka ia maro lo i kangaka ia set free i kangaka i le moni le o le tala le o le malo le tu le tupu malona malo ai la o mo ia le fio mai ia le tu fo mai ai se fi ai fi ia sau ia ke ia ma va ku fua ia te ai foi mai é Jesus me foi le ia o ni o ka ko ia ko a patai ia ko ka ko ka o foi marca ko share ia fiafi ia ka ko matala ma ka ko le ai sa o e fiong pa ia i uma va vengo i o nga ku pu kaiminga o le kaimio la ka ngol ka le si ai le kaimile ia le mo fa mo ha ku fa ku pu le tu ai sia anga le ia ta tau le upu le upu le ora upu la valea fa o le ina ta to upu le tu le upu Yesu ba ia ka ko lo o mea uma ka ke fai mea uma la mea uma ka ke fai everything in the name of Jesus ia ka ko lo mea uma fai ono Yesu ke viso o le tupu le ma o ia le tala le moni o le mana o Yesu ke viso ele va peo fai fa le anga i au na le tua o i peo kau sini fo o nga le tua lo Yesu but that is a precious name fa mantala tu spa ia o le mele o fo ina tu ia te ia tu sina Filipi o mele o fo ina tu ia te ia le suafa e sili ingoa uma le rang e ifo ia i tu vai mata chapu e loro fai o ia o le ali me vola le i kako mankua kako la pasal malo o kako wa na tau por kako fuere o le tala le malo tupu mo na kia kako ai fa nga o al pasal malo fu me ia yon ke mi kara me yon e nu ne ia mai o salmo o il malo na salmo io to pa che su per singolo Yesu i fa fortino mai o ne o le bulu mai pa tiso ia te o to ilera pa ia mai fi oi le Yesu e foi le ka kilo ma ka ku va ai sa mo la tu no pe e esse ta mau a inga o meo le malo le tu le ka fa Yesu fa lo ma me ia le kupu le lua Afrika usanga e o mai le so le ko kupu foi lo so i fu mo o langa se va venga
i va venga nga ko ya fa inga lo so ifua lo po ele si va venga ola le ngi i se mai ko se fa la ka ka vale ia po le ala ngi mea pe sa fa le kongu o ao o fonga sa ele sa por va ai ale u fa pulaina o ele tu se vai lai le na ka ke lo ele i uma fa va venga le tu ele ka lo ngi fu ile mau fu si kasi fu ka so sa kupu ele va venga le tu fa fenga o inga o mai ai o ngona ba o ngona mai le ni foro lunga fa kalu na kai ia alma maui mu fu skadi io mu fu skadi ka o le tu va le nga fa kai le nga pa io me e mu fu kai kasi sa fio me su tino nginga o Jerusalema o ki o ye ya fa pio se fu Yesu ai mo me su le ki ava nga me nga pa ia la o fu ya ka so se ka nga ka nga Yesu e mu fu ilo na na pa Yesu me vole ya o ngi ka ko limi kinga va vengo le tu sa le tu au wala ia ka ko fa ia fa pe aku o era vo Yesu le di liwa na file so o yo le tu fa va venga nei maso mala sa mo e se ka ua o lo ka ko ia fa tasi mo le tu o tatu ia fa tasi mo le au onanga ile malo le tu fa tasi ma nga pa i wa o me yo lo tu even ik pe fo le kilo o ka ko il physical sign o ka mo ave kilo ko o malo kira ia happen ki kilo ale tu ile kai alo ni ka ya yo ora ba por nga causa va ni nga causa bem kiri nga fa mai le tu a fa va venga ma ya nga causa alo nga masi alo nas fa pena la le tu ya o ni o ka ko musu va o iso kere va fa o le tu fa passa le ali appena se me au la va ni o ka ko la o le tu a yo le tu a fa va venga o le tu yes le vu ka ko va ai ni fi e se ale nga le yo le tu mo fi nga awa ka ko kilo ka ko va ai pa ka ko e se o le tu ai e fai va venga ia ke wa ia sa mo na tu pele sa ka ko pu sa ia o ga Yesu ni ai ka ruai inga o ka ko kilo ma o mai le fo pa ia le e se le mausalio le tātua ka kōna ma whātua ia te after e le li o le whamana ma lo whamao o le tisi e se le me vai o le tātua a vea ka ua mpasa le maro le atua ka ko ke ngā ruhue ka ko auna pa tātua whaia ngā me le atua e si mea o ai o e vai o mga omia se maro longas mga omia se vavenga mga omia se fisosongi mai aki fa nga e pule nga o avatu le atua ia te the authority lo tupu la avatua ia te oele tu pala ia e kako ke mangu maro e makako nga lue ia le kifaka li kalia se i o le asa e ala ba ke o sa e o ia si nga uso po si nga kanga kape kupu si fara la vela so bua mala so bu ia ilo ko pa Yesu i fatto tua o la muli ko ia va venga kau ken o alanga anga pe o si kamaka nena saua ia maybe o fa fo ia o ia question mark fo lo ia ma fa ale fa mai tu o ia o nga me fa mai ia kaka fa to tu atu ia Yesu e muli atu fo nei fa longa ia e ke fi fa kasi mo le pato for folanga le ma famia vai it's a great commission for the great blessing. Great miracles will happen if you serve under Jesus. Grace and mercy. Paftai le ila na upu. Te tonu lava sa moa na tu bele ia e lega kau whaino alu ole koe na paka ia tato ministry ni fiafi foi mo oe makako uma ia e halu mal fato tua. Fai mal fato tua na luenga le ia vai ia ia ne. Pe au vak fa me pe tenu ia. Kanga me kanga so fai nga be ki mo ia wa ku pili lunga ia pili
ko ki si fu ko sa ngo ai si ma ma yo ngi peke se fa mo le se ma mana o se ma mio ua wa kong ave ka ka ala le ma fa fenga kul pilinga mai le mana le nga o mai e kam kiki vo ile ko fa sa ka o sa tau e ngo ia Yesu le fa sa ka o ma ko ka ko ma ko le mana la nga le ba le nga ko pili sai na ia la le feta le me ya le fa tutu e mo le tu fo ile fa lo ya ti la to io ka ko foi lo nga lu nga le fa Yesu ave ka o ma pasa vai ma limo nga lu nga le ni io nga ku puale ma la me le tu puale mo ma ko ka ka le ma lo le tu au na le tu o ka pu sa vo ile ma lo pu sa la fia e ina ka ka la fia ma mia sa me fo que ele tau ko que oi sei o ko que ele ka a meu com o ka ngoi ai o ia me ka mai com o malo le tua mai com o ka si si e ina ka o le no pola le lifestyle o lai o que ele me felumia ka com o ana eu vou ali vai essa mola tu peli almo fia alu ois ki tangata fa o nanga le di o lona filma ai le fiafi sa o ia ave ma o upole tu fa to tu na bulbulia tu le fa lo ia ti uto i la fi vai aso ta tu mo fo i se filo inga ia le vi inga fo i le tu sa mo o le ngale tu ta tu kalame ia le la fi stofi ma fa le o ne pa tu pe lunga Global TV au langa CKA ministry ia e fatasi ne o ona le tu saunia le tu ne o ona la tu o langa le fatu au ia ina ia la tu o ona i mo ngalo ngale tu lo isi fo ona le tu ki ngale pisi ai o maia o mo le lo fa ia te o sa mo le tu e fo le fiafi sa mo ia ni te le tu e la mafuta mai o ona le tu la tu fa tu o mai masani na komedi ma share mai le fiafi ia ba tu te fa tai atu fa marosi au mai tatu ministry tai foi ma futa mai le fiafi sa moa ya ave ma ole upole tu ele le ma manuia me uma tatu te fa ia ia foi so mara onga le fiafi ia pe o fa ya ele o il CKA semana que malulo a olo ia Yesu e a wala i se mako fale watu si atu bato o le afaita karolinge fiafi talo fo i fatu tua talo fo tanga ia ma fai o tatu aftala le fiafi le tua ma tu tamai fa aftai tele la vela upu wola o ina i mato uma la vela le fiafi e ngatoro watu no ia o ila mo fa fo e lo fa malo lo me lo watu no e pi o e mama o e lo no e tawaso o e lo fa pena na le loa ma mautonu o fea le mea o le afai o fea mea o le amau e satani ma tu te siato ma tu lima ma tu pasa o lo malo e su lena e au ina i mato ia ma tu fato tu atu i ate oe ma tu fa leo atu i ate oe ma la onga umalava o lau whanau e ala fo i lo lato fato atua o na tali e leo oe ma tu tapa five time o ta o fu italiana o Yesu le o le ola be mali faola io le matu talo fatasi tu inatu ilato ya be o le in ma faola tu pio lato ola ngale li ai fa pena ona vea le ola au ona i mo o mo fina o ia ia o na lo bafuta ma sa bafuta mai le tu ma talo mai ina i fa pena ona ia ia mato uma le nganga o pongi aku le ministry ya te o Yesu ina ia tupu tele lo malo ma ia to tele nganga e o liuli watu ia te oile tupu ma lo malo ma tala le fa ia le o nanga le tua ma tala fo le fiafi se upu fo ile tua le tau tabali ilo fina ngalo nganga pa ia fa ma ngalo mai au ma to ta fa nga ina pere ni ministry ma le mo le ea ma le TV le tua mo matu tangata e tala ina tua ile tala le lo ia fo ile tua na yo matua au na o fa pena fu talo mai o neia reti ma fi tua le tua yo matua au na fo ia to matu sheni le tua
ale kalesia Rock of Ages ia mai kalesia uma lava lo matou ngalu e fatasi nia foi le atua mo le Christ Kingdom Church le i peona amataina ia oe le i fatupuina la ngalu ono Yesu ale le matou talo le fe nia foi mo la ona moni bena stai foi matou te mafuta ia foi ia tu vi inga ia te oe ono Yesu amen amen ia tele le weekend Samoa ya tu pele ia tanu tu fi vai fu na vai aso fa su fu me Sawa ile mafutana